Editorjal tal-Gazzetta de Malta Independent bit-titlu Paying for Insults innota l-aġir tal-esponent tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Godfrey Leone Ganado. Dan wara li hu u Rachel Williams li kienet tal-Occupy Justice spiċċaw jittalbu biex iħallsu d-danni li ġew ordnati jħallsu wara li nżammu responsabbli għal kliem dispreġġattiv li sar fil-konfront tas-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajjar. Kien one news li żvela kif ċertu wieħed Frank Piscopo organizza crowdfunding biex Leone Ganado u Rachel Williams iħallsu għad-danni tal-li wettqu abbuż verbali fuq is-Segretarju Parlamentari. F'din il-crowdfunding li segwi waħda li kien għamel Bernard Gregg fil-kampanja l-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm mira li jinġabru ma' 3,600 euro. Dan anke jekk fl-informazzjoni li natat mill-organizzatur tal-crowdfunding intqal li Williams u Ganado weħlu 500 euro kull wieħed. Ganado weħel waħdu 300 euro oħra u l-ispejjeż legali u tal-qorti huma ta' madwar 2,000 euro. Bekk il-mira fissata tas-somma flus kienet aktar minn dak li Ganado u Williams huma dovuti li jħallsu. Ta' min jinnota wkoll li wara li Ganado Williams inżammu responsabbli li joffendew mara billi jgħajruha prostitutes and call girls, l-organizzaturi tal-crowdfunding qalu li l-flus se jmorru għal dar merħba bik għaliex din hija għaqda li taraf id-dinjità tal-mara. Din hija xi ħaġa li nnota l-editur tal-Gazzetta Indipendenti li qal li huwa ironiku li qed isir dan wara li d-dinjità ta' Rosjen Kutajjar ġiet vilifikata. L-editur tal-Independent fisser l-idea tal-ġabra għal Ganado fost oħrajn bħala waħda biżarra u fakkar li hu Williams ma waħlux xi 800,000 euro iżda 800 euro. Qal rati jagħmlu sew li jikkundannaw nies li jużaw il-midja soċjali b'mod irresponsabbli.